sepi. Dikala ide memarga pada karang gunung, katos tanah bukit, sekali sapunika teguh kayune. Kemargin anyu dedanyu nuwuten bide tukane kesandung ring paras batu majalan mensulut doyane dayo reraine nyampat ke anggane ngaragena langga ring swarga loka. Majang truneng kasmara lanang istri dan medaya metimpa negara masila megerengan kedau wikawane. Zaman kali yugane batu kambang kesilapan ne pantas munggah berdulu paksa yang ring cakupan kangen sami unggahan sekar putih nunasica idane gelis memargi. Majang truneng kasmara lanang istri dan medaya